Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. I wanna make up right now, see you whining, grinding, all on the floor like that. Oh. Nongrep Jungashnong Pentor Langten, Mustem Muplang. Bat yong no, Glayam Kthang, Hadim Boslap, Ublawan Rak Ringkat, Baru Phria, Tangkat Tok at Niminin, Klepen Julor Yaukoba, Ubaki Nongrep, Klarep Shitam, Baroshisnam, Setang Bat no Hapo Kandiatsi. Hagajinya Kran Bat Uwaheshnong, Jungashnong Pentor Langten, Uba Army Mos Lipon, Bat Uwaheshnong, Jungashnong Mustem, Uba Hemon Shela, Bat Kumjuru, Bat Uwaheshnong, Jungashnong Muplang, Uba Ulam Baha Shela, Kletho baga jingther uslap harangkat baru Phria klajia hagapor kumbaal arpau beje no phaisngi kajing online shop jong Phria urban kumasau nesan enchi klalong kumathe umpja ye kajing tre shitam jagi Nongrep baro saw ayam hakba ukba usa setang banlum ulahap lo chekendo halo kari kajing ja kinang ram shnong la jing tim shu block development officer bachu gram sevak daga jing kermen baga sarkar kan kini jigla jingrap sheki Nongrep